2 ta' April 2022. Il-Papa Franġisku jagħmel il-wasla tiegħu fil-Gżejjer Maltin b'eluf ta' nies joħonqu t-toroq ta' pajjiżna biex jilqgħuh. Uħud bil-bnadar, oħrajn bil-kartelluni, mill-Marsa sal-Belt Valletta, minn Tapinu Għawdex sar-Rabat, il-kol fl-imkien, sabiex jagħtu merħba lill-kap tal-Knisja Kattolika. Fl-ewwel diskors tiegħu illi wassal mis-sala tal-Gran Mastri fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, l-Papa Franġisku kien enfasizza l-fatt illi jeħtieġ li nsaħħu s-sisien tal-għajxin komuni, tkellem favur il-ġustizzja, it-trasparenza, kontra l-korruzzjoni favur il-ħarsin tal-liġi, temi komuni, kontemporanji sallum il-ġurnata wara da snin kollha. L'onestà, la giustizia, il senso del dovere e la trasparenza sono pilastri essenziali di una società civilmente progredita. L'impegno a rimuovere l'illegalità e la corruzione sia dunque forte come il vento che, soffiando da nord, spazza le coste del paese. E siano sempre coltivate la legalità e la trasparenza che permettono di sradicare malvivenza e criminalità, accomunate dal fatto di non agire alla luce del sole. Matul dak id-diskors, Jorge Bergoglio kien ħass il-ħtieġa li jitkellem ukoll dwar l-importanza li nħarsu l-ambjent ta' madwarna u mhux abbandunawh f'idejn l-ispekulaturi. A Malta, dove la luminosità del paesaggio allevia le difficoltà, il creato appare come il dono che, fra le prove della storia e della vita, ricorda la bellezza di abitare la terra. Va perciò custodito dall'avidità vorace, dall'ingordigia del denaro e dalla speculazione edilizia che non compromette solo il paesaggio ma il futuro. L-atmosfera fil-pajjiż f'dawk il-jumejn kienet waħda ta' ġabra u entużjażmu li ma bħalu għal-wasla tal-Papa Franġisku fostna, partikolarment wara l-fatt li din iż-żjara kienet waslet ftit tal-jiem biss wara l-elezzjoni ġenerali li xi ftit wisq kienet ippolarizzat lil pajjiż. Matul dawn il-jiem bosta kienu dawk li jridu jaraw bajnejhom lil Papa Franġisku li vjaġġa f'Malta permezz tal-Pope Mobil minn lokalità l-oħra. Iżda ċertament wieħed jibqa' jiftakar il-vjaġġ li għamel lejn il-Gżira Għawdex meta telaq mill-Port il-Kbir, akkumpanjat minn għadd ta' dgħajjes u bċejjeċ oħra tal-baħar. Vjaġġ li marka lil poplu bl-umiltà u s-sempliċità li l-Papa Franġisku biss kien jaf iwassal permezz ta' tbissima sinonima miegħu. Ferħ u tama li kien ixerret qalb dawk kollha li jsegwuh, vjaġġ il waslu s-santwarju Tapinu fejn jilqgħuh sabbosta Għawċin ixejru lil-wien Sofor Bojot. Ibqgħu xejru l-bladar il-fuq ħalarakom, Papa Franġisku! Merħba kbira li Papa Franġisku fostna fl-imkien ċabċiba! Matul id-diskors tiegħu il-Papa Franġisku tkellem fost l-oħrajn dwar il-ħtieġa li nħarsu lejn dawk l-aktar fil-bżonn, partikolarment l-immigranti. Non possiamo accoglierci solo tra di noi all'ombra delle nostre belle chiese, mentre fuori tanti fratelli e sorelle soffrono e sono crocifissi dal dolore, dalla miseria, dalla povertà, dalla violenza. Vi trovate in una posizione geografica cruciale che si affaccia sul Mediterraneo come polo di attrazione e approdo di salvezza per tante persone sballottate dalle tempeste della vita che per motivi diversi arrivano sulle vostre spoglie. Nel volto di questi poveri è Cristo stesso che si presenta a voi
L-immigranti li tul il-jumejn il-qatta Malta tkellem ħafna dwarhom iżda mhux biss sansitra għamilha premura li jżurhom fil-laboratorju tal-paċi qabel ma ħalla lil din il-gżira. Huwa qalilhom li dejjem kien jinsab viċin tagħhom u li ma kien se jinsihom qatt. Come dicevo qualche mese fa a Lesbo, sono qui per dirvi che vi sono vicino. Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi. Dal giorno in cui andai a Lampedusa non vi ho mai dimenticato. Vi porto sempre nel cuore e siete sempre presenti nelle mie preghiere. Kif kienet għadha kemm tfaqqa friska l-invażjoni Russa fl-Ukrajina, l-Papa Franġisku lissen l-inkwiet tiegħu fuq l-eluf ta' Ukreni li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom. Persuni li kellhom jabbandunaw lil familthom, fatt li salhom il-ġurnata għadha nħabtu wiċċna miegħu bħala kontinent. U insista li l-ħolma tiegħu kienet waħda dik illi l-umanità ma jkollix frontieri quddiem l-akkoljenza u l-fraternità. La speranza che ho visto oggi nei vostri occhi, che ha dato senso al vostro viaggio e vi fa andare avanti. La Madonna vi aiuti a non perdere mai questa speranza. A lei affido ciascuno di voi, le vostre famiglie, e vi porto con me nel mio cuore e nella mia preghiera. E anche voi, mi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me. Matul din iż-żjara ta' jumejn Jorge Bergoglio kellu waqfa fil-grotta ta' San Pawl fejn hemmhekk xel xema u qatta ftit ħin ta' talb quddiem il-figura ta' San Pawl Apostlu. Iżda, ċertament, l-aktar moment ta' tenerezza u emozzjoni immensa wasal meta l-Papa Franġisku iltaqa' ma' numru ta' persuni vulnerabbli ta' kull età. L-istess jum huwa kien żar il-kappella ta' Dun Ġorġ fil-Bla tal-Bajda fejn hemm talab quddiem il-korp qaddis ta' San Ġorġ Breka, il-fundatur tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija fejn hemm ukoll kellu l-okkażjoni li jsellem lil miet ta' nies li nġabru quddiem il-kappella. ċertament il-qofol ta' dan il-vjaġġ intlaħaqtu l-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa fuq il-Fosos tal-Furjana li kienet ġibdet eluf ta' nies preżenti u miljuni oħrajn li segwew f'xandiera diretta minn madwar id-dinja. Il-messaġġ tal-Papa kien wieħed iffokat fuq il-proxmu, il-gwerra fl-Ukrajina, l-immigrazzjoni, il-paċi u l-bżonn tal-maħfra. Huwa kien saħaq li hemm bżonn li nixbħu aktar lil Ġesu u minflok nikkundannaw infittxu illi naħfru. Non torneremo a puntare il dito, ma inizieremo a porci in ascolto. Non scarteremo i disprezzati, ma guarderemo come primi coloro che sono considerati ultimi. Iż-żjara tal-Papa fil-Gżejjer Maltin bla ebda dubju kienet waħda storika li fiha spikka l-karattru mill-isbaħ tal-Papa Franġisku l-mod kif il-poplu rrisponda għal din il-miġja. Bda ta' banet, il-wind, ċabċib u ferħ, mhux biss fil-Belt u Fawdex, iżda wkoll fit-toroq tar-Rabat u anke f'Briżebuġa. Żjara illi fiha il-Papa wassal messaġġ ta' dama iżda fuq kollox permezz tal-umiltà ta' Franġisku l-Knisja seta' tfakkar għal darb'oħra il-miġja ta' missierna San Pawl u l-fidi li għandna ngħixu ta' kuljum bħala poplu Nisrani. Fl-aħħar ta' kull vjaġġ illi jagħmel il-Papa jibgħat telegramma lil mexxej ta' kull pajjiż li jżur sabiex jirringrazzjahom tal-li laqgħu. U fil-messaġġ li kien għamel lil Malta, Papa Franġisku rrefera għal Maltin bħala teżżor għall-Knisja u qal li bla dubju se jibqa' jiftakar il-wiċċ luminus tal-Maltin u l-Awċin kollha. Papa irringrazzja lil dawk kollha li għamlu l-almu tagħhom sabiex din iż-żjara seta' tissir fil-waqt li fakkar lil poplu Malti sabiex jibqa' jwassal il-kelma talla kull fejn ikun.